Sisemzimkhulu wezohatshe Auckland Park kulapho ziphekwa beziphakululwe khona indaba zephasi nanze ezithujileko. Ukhetho lo uhulumeni basekhaya la ngomhla ka4 November selumenyezele ngokusemthethweni. Ungqongqothe wezokusebenzisana kwabohulumende nezendabuko uvele enkosini Hlabisa umemezele amalanga nakamane kusinye ikhaba bona kuzabe kulilanga ekuyokubanjwa ngalo amakhetho wabohulumende bendawo. Kusimangaze kakhulu ngoba thina besikholelwa ukuthi lapha eThekwini sekustable. Sekunozinzo akukho ukubulalana. ANC eThekwini ba umasipalata weTheku bona aqinise ivekeleko lamakhansela wayo ukulandela ukubulawa kwekhansela le-ANC ku Ward 17 uSibusise Khekhe Khwela. I'm registered and I'm ready to vote and I'm going to vote. Register to vote, Mara. I'm not expecting much because Polokwane is low. Izakhamuzi zesishekho nePolokwane Limpopo zithi sezikulinde ngabovu ukuvota emakhethweni womnyaka lo kade khulu akhulunyiswa amakhetho. It's not how you start, but how you finish. And with that experience and getting those results, they always keep you awake. You know that, hey, anything is possible, so you need to give your 100%. Ibanyana ithi ukungadlali kwayo kuhle nayithomako kuWAFCON kuyivuse emaqandeni bona nayihlangana neMorocco ukube seyazazi indaba zayo. Kuyathokozisa ukunifumana nisilindile. Namhlanje siza siphethe ezithujileko ephasini lonke zindaba zesiNdebele ku-SABC1 akwande emakhaya. Ezifikako indaba zithi omunye wababulali baka Warwick DJ Warastock ugwetshwe iminyaka ema-25 ejele ekhothe ephakemeko yeJohannesburg. The NPA welcomes the conviction and sentencing of 25-year-old Mozambican national Armando Pakula to an effective 25 years imprisonment by the Gauteng Division of the High Court in Johannesburg for the murder of Warwick Stock, popularly known as DJ Waras. Pakula pleaded guilty in terms of Section 105A of the Criminal Procedure Act, admitting that he carried out the killing for payment. This sentence reaffirms the NPA's commitment to ensuring that perpetrators of violent and contract killings are held accountable and that justice is served for the victims and their families. Ungqongqothe wezokusebenzisana kwabohulumende nezendabuko uvele enkosini Hlabisa umemezele amalanga nakamane kusinye ikhaba bona kuzabe kulilanga okuyokubanjwa ngalo amakhetho wabohulumende bendawo. Lokho kuzokutsho bona kuvaleka ihelo labavoti lamakhetho womnyaka ka2026. uHlabisa uthi ikomiti yabongqongqothe abahlukeneko enengikhulu ze-IEC, amapholisa kunye nengikhulu zomnyango wezangikhaya nezomnyango wezomthetho kunye nawezobuhloli babamba imihlangano yokuqiniseka bona konke kukhamba ngefanelo. Khulu ke eningizimu neAfrika namhlanje ngoba ngokusemthethweni ngimemezela namhlanje kwi-Government Gazette usomqulu kahulumeni ukuthi ukhetho lo uhulumeni basekhaya la ngomhla ka4 November selumenyezele ngokusemthethweni. Konke lokho kade sikwenza kusukela insukwini ezedlule sasenzela ukuthi abantu bakithi bethu mabeyobhalisa bebe bazi ukuthi bawe bekuphi ngosuku lokhetho singamemezeli sekuvaliwe ukubhalisa ukuba ngabavoti. Namhlanje ke usuku ke esimemezela ngalo ukhetho la ngomhla ka4 November kuzotheke phakathi kwamabili onke ama voters roll azobe esevala. Ngifisa ke ukukhuthaza abantu baseningizimu neAfrika abebengakaze bayobheka amagama abo ukuthi basangaya ezikhungweni zaka IEC kuze kube yikhora lokuvala ntambamo namhlanje bese ukuthi intsha yakithi ebingabhalisile ngenxa ukuthi yona iyakwazi ukuthi ingene online ingaya kwa IEC uma ithuba lwavumela kodwa bangangena futhi online kwi website kwa IEC
babhalise njengabavoti. It takes isikhathi esifishane kakhulu ukuze bayibeke ethubeni lokuba babe nezwi ukuthi ubani ozobamela ngokhetho esibheke kulona. Inhlangano zepolitiki ezifuna ukungenela amakhetho azako la wabohulumende bendawo anesikhathi ukufikela ngesimbi yesihlanu amalanga naka-28 bona zilethe imphakamiso zazo zabongikhethani. Lokhu kumenyezelwe yi-IEC emhlanganweni wembikindaba eCenturion ePitori. Ikomishini le ikwamukele nokumenyezelwa kwelanga lamakhetho. Electoral officer will certify the final voters' roll for the 2026 local government elections on 26 August 2026. The certified voters' roll will be published and the electronic copies thereof will be provided to certified contestants in these elections. The Commission's investment in digital technology continues to yield positive results by improving access, convenience, and efficiency in electoral services. Since the second registration weekend, where 1.794 million registered voters or registered voters transacted with us, the Commission reports an additional 210,734 transactions, bringing the total number of voter transactions recorded during this registration period to 2 million. You will recall that in the first registration weekend, we had over 3 million transactions. We now had just over 2 million. That brings the total number of transactions to over 5 million. Kaneli Limpopo ezinye izakhamuzi zesishiho ngaphasi kwamasipalata wePulukwane eLimpopo zithi sezikulinde ngabovu ukuvota emakhethweni omnyaka lo. Isishiho nePulukwane zinabantu abangaphezulu kwekhulu lenkulungwane abazihloliseleyo. So muka registerle kupala ditirelo mo dulang ona le ga baso a re bereke re bereka mo khawasha. I can register a voter but ke tlo registera and ke ikemiseditse ho vota. So elengwe re kopang ha ro vota kore ba re create le mebereko yo tsarna ba ta mebereko cause bunchi ha re bereki. Ke tlo vota ka le tshila ho vota ke registerile and ke tshepa hore di vote tja rena ka mogolo re di tlo gola ka gona rena di young persons like rena re tlhatswang dikoloi motse re ka gona go totsosha go totsosha ka thuso ya ba etapele ba rena ba ile gore ba to ba tshwere power mo ke registerile dillo tsona di gona ka ba ka re bana ba bereki bana ba ne meshomo e re be re gopela no re di kgetho tse di tlang di fe bana moshomo. Ke registerile go vota mara I'm not expecting much because Polokwane is low, and then if ever was a member of any political party I will be bereki, and then ntwe nka e ratang gore change go gore go be le collusion, then the decision di gone go feta ara matsogo a mabedi a mararo gore re gone go ba ka moka re akaretšiwe re be ntwete. Ke registerile mo ke dulang gona ke be ke nka rata gore ba re agele di RDP houses re be pete re tshwana le ba bangwe sometimes le metse ba kgone gore direla dipompi. I-ANC ivumile bona nonyaka nje iyokuqalana namakhetho abudusikhulu. Lokhu kuvele emhlanganweni wengikhulu eziphetheko kwe-ANC obanjelwe eBoksburg eJohannesburg. Unobhalazo mbelele we-ANC ufikile mbalula ukuthi banethemba bona bazokhona ukukhuthaza abavoti bona bavotele ihlangano wabo. Ngewokuqinisa konke la kugedla khona emhlolweni wenthembiso zamakhetho womnyaka lo. Umklamo lo usukela enyangeni ezimbalwa zokubonisana emagatsheni kunye nakulabo abazizazi hlangana nabanye. I-ANC iyazi ngobudisi ezokuqalana nabo nakiwe emakhethweni mhla amalanga 4 kuSinyikhaba. Ihlangano le ilobe isekelo layo labalandeli lehla labangaphasi kwe-50% emakhethweni wabohulumende bemakhaya wango-2021 lapha yafumana amavoti ayi-46%.
Ijima elibudiseli lokuzibawela abavoti liyokhinyabezwa nakuloba isekelo ehlanganweni egade basebenzisana nayo iSACP njengombana iyokungenela amakhetho iyodwa. We too have committed mistakes in terms of local government and over and above everything else. But we will not fudge the fact that coalition governments have affected our ability to accelerate social transformation in different communities where we once governed and governed well and effectively. ANC isalinde ukwembula unkhethani wayo esikhundleni sobumeyara emalangeni ama-90 ngaphambi kwamakhetho. Umbalula uyahlathulula bona ukuriyadoku kubangwe yini. Announce the mayoral candidates in a week leading to the manifesto. It will happen before the 23rd. And then all our candidates who are going to be announced. I can see you are making predictions and all of that and so on. This is an ANC campaign. Umbalula uyegodu waveza nokuthi uyomthathela amagadango womthetho olilunga labo uNkosazana Dlamini Zuma. Umbalula uyegodu waveza nokuthi uyomthathela amagadango womthetho olilunga labo uNkosazana Dlamini Zuma okulandela ukurarana kwabo ngebatsho ayiveze Tshachalazi. When your name or Nonceba's name is raised in public that you stole funds and that is not substantiated in one way or the other, what other recourse you've got? Because the record before the public is the record that says that you did something. So how do you resolve that issue? Can't be resolved the other way, either than challenging the matter to be resolved amicably through the courts. uDlamini Zuma akhange awukhambele umhlangano omkhulu wenkhulu eziphetheko ku-ANC njengombana avakatshele eCuba. Kanti ihlangano le seleyithomile ngehlelo labo lokuzibawela abavoti eliyokwethulwa ngokusemthethweni mhla amalanga naka-23 inyanga le eRiver Park eDiepsloot. I-ANC esiphandeni seThekwini ithi ibawe umasipalata weThekwini bona aqinise ivekeleko lawo wonke amakhansela wayo. Lokhu kuza ngemva kokubulawa kwekhansela le-ANC eWard 17 uSibusise Khekhekhwela. Ukhwela udunyuzwe wabulawa ema-ofisini wabo eClarvater eTjingalanga eTheku. Ukubulawa kwakhe kuvuselele ivalo ngaphambi kwamakhetho wabohulumende bendawo azokubanjwa amalanga amane kuSinyikhaba. Ukubulawa kwekhansela uSibusiso Khwela kuphazamisa uzinzo nokuthula kwaZulu-Natal. Ngokombiko wamaphoyisa ukubulawa kaKhwela bekuhleliwe. Ubulawe esehhovisi lakhe asiza kulo umphakathi phambi kwamalungu omphakathi. Lesigameko sishukumise lo mphakathi ububonakala unokuthula. Umndeni wakhe ubukhuluma nabezindaba okokuqala ubukhungathekile. Nokho bakwamukela ukungenelela kwethimba lamaphoyisa eliphenya amacala okubulawa kosopolitiki iPKTT elizohola uphenyo ngokubulawa kukaKhwela. Sibe nethemba elikhulu lokuthi le ndaba izoshesha iphele. Bazobathola abenzi bobubi ngesikhashana nje sincane ngoba izolo basithembisile bathi bacela sibaphe isikhathi but kuzoshesha kuzotholakala. So sinalelo themba elikhulu ukuthi bazotholakala abenzi bobubi. ANC ikuchaze njengokushayeka okukhulu ukulahlekelwa uKhwela. Abaholi namalungu eqembu bavakashele ikhaya likaKhwela ukuyodlulisa amazwi enduduzo. Abaholi banxuse kube abantu behlisa amaphaphu nokuthi zeqiniswe zokuphepha zalabo abamele umphakathi. Kusimangaze kakhulu ngoba thina besikholelwa ukuthi lapha eThekwini seku-stable. Sekunozinzo akukho ukubulalana. Bese sesidlulile kuleso siwo. I-ANC iphinde yacela amalungu ayo kanye nomphakathi okungenzeka ukuthi banolwazi ukube alekelele amaphoyisa. Kwindaba ze-SABC ngo-Ayinda Mhlongo eClarwater. Asizwe umbono wakho malungana nokuthi ANC ithi iyazi bona nonyaka nje iyokuba namakhetho angasilula ehlangothini layo. Naku umbono wakho uyalandela mbukeli.
emlandweni kuyavela ukuthi mangabe iqembu liphethe after 30 years liba nenkinga ne-ANC nayo ingako seyihamba incenga. Ukucampaigna kwabo kulula kakhulu bekufanele babavala ama-potholes basilethele amanzi lapha ezilalini. Ingxaki ze-ANC zininzi kakhulu kodwa unobangela ngubani ngaphandle kweenkokheli ze-ANC. Kufanele babe novalo ngoba iningi inkohlakala sebenzile njengeqembu manje abantu sebeqayile kakhulu. Mongisopolitiki ucashwe babantu uberekela abantu athi abantu bezwe ngawo wena kosawuzwe ngabantu. Thina abantu basemzansi sesivule amehlo sesisheshe sibone manje ukuthi hayi la asiphambili. ANC ilahlekelwe kakhulu amavoti kule minyaka ngobani ke thina abavoti esikhathazeke kakhulu ngento eyenzakalayo. Mkhathi esala ku-ANC yona sisazoyivotela nanoma isikhuthaza ngamanga isithembisa amanga ingavezi inthembiso zayo. Angikubona ngombono omuhle ukuthi ivotele nobhalo ANC ufakile imbalula ikakhulukazi lo simaze ukuthi bephethe inkundla eziningi. I-ANC ngumbutho wabantu bepha kwezazitulo babekwe ngabantu asongabe kufuneka ke ngoku ucaca uba kulawula bona makulawula abantu. Umbona ngeyombukeli SABC ayizukuthweswa umlando wokuziphendulela ngombono wombukeli. Nasibuya entolo. Inonyaka nje nasithi thina amahoha phumani ihoha edition sitsho ukuthi clock it angitsho nitsho njalo na abantu abatsha baphume bazoclocka ke njengesikhethu ukhumbula nabuzikhakhazisa ngesikheno sitsho ukuthi itshengisa ukuthi isikhethu singaswegarize. Siphumile isimemezelo esikhulu somnyanya waqobe eminyaka wezikhakhazise ngesikhethu owenziwa iKwekwezi FM kutsho umphathi wemhatsho ye-SABC eMpumalanga. Sisaraga nendaba lapha mbukeli kanti nazi kuphundile kwendaba ezi uyazithola ku YouTube, SABC Plus, TikTok, X na ku Facebook. Asirage nazo. Amalunga wekomiti kamasipalata kunye nomeyara kamasipalata we-Dr. JS Moroka uNomsa Mthweni banikele ngokomthetho emphakathini indlela ze-pavement ebekade zingakhambeki eMametlhake neKatshibana. uNomsa Mthweni ubuka ihlelo eliphumelelisa ukuvuleka kancazana kwamathuba wemisebenzi kwaba nabantu ababeka uburotho etafuleni. Umbiko sikwethulelwa nguMapande Mthombeni. Indlela yakhiwe ngemali engaphezulu kwe-11 million rand nasi ebeyisolibhajwa beyagcina iphelile. Ukhansela we-Ward 29 eMametlhake ubuka ukuthi abosokontraka ababele nomsebenzi wendlela le basebenzisene ngokuqatsha nabo mahlangana kunye nabantu abakhubazekileko. Yes, truly balanced gender. We have hired disabled people, especially women. We have hired women as laborers. We balance the gender. We are very much happy about the project. Bathe nabasuke eMametlhake beza neKatshibana. Lapha nakhona banikele ngendlela esetshenziswe ezinkulu ikhulukhulu ezithutha abantwana besikolo. Umera uthi nanyana ingakabukuphela isaselele mamitha amakhulu ayasithandathu kodwa nabazobuye bayiqedelele. Ithuba abantu abanokuphila ngokukhubazeka ukuthi nabo babe khona emberegweni bakwazi babereke kuba kaningi ngathi siyabachiya ngaphandle. Ngithokoza ukuthi isikhathi benze ukuthi babe khona nabakwazi ukuthi babereke. Esithokoza ukuthi ke kube khona ukubambisano elihle lapha eKatshibana. Amalungu omphakathi ayabuka. Kutarela monate re tsamaya mo paving e ntseng pila ha o phala mo nakong e fetileng ditsela ne di sa tsamaye le bana ba ya dikolong ditsela di tletse metsi. Re itumetse thata ka yone ka gore gompieko le ha ile gore bana ne ba sokola ka ditransport le rona tota. Bemtshati bathi indlela enjengale izoheha nabosomabhizinisi abancane ukuthi bakhone ukusebenzela khona eduze apha ngombana sekunendlela eyazisako. Na indawo unganama infrastructure wendlela kuba lukhulu ukuthi abasomabhizinisi babe nekareko ukukhambela indawo ezinjalo ukuzotshala imali yabo lapho. Nasicale ukuthi if kuba nendawo yokuthi kuba nama-deliveries afanele enzeke nayizulu linileko kutsho ukuthi akuzokhoneka lokho. Ngiyathokoza Cedric Indambo estudio ngilotshisa wena nababukeli. Uzakithi nje silapha eMametlhake esifundeni seMpumalanga ngaphasi ko-Dr. JS Moroka Municipality. Kulawo meyara khamisana namalunga wekomiti bazokunikela ngalindlela le oyibonako le lapha ku-Ward 29.
nawuza kithi nje amalungu omphakathi naka ngemva kwami azokulalela inkulumo nengikhulumi ezikhamba lapha ukuthi le ndlela isebenze kanjani begodu nabanikeli bakhambisene njani ababutheleli bayo indlela ukuthi ibe ngendlela le esele seyiphele ngakhona. Ngingumabhande Thombeni wendabeni ze-SABC eKatibane eMpumalanga. Umphathi we-SABC Mpumalanga Business Khombo uNkosinathi Nduli wembula umnyanya waqobe eminyaka izikhakhazise ngesikhethu Cultural Fair 2026. Kanti njenganje usestudio 10 nombikindaba we-SABC uphindile Msiza. Phindi nanzo indambo akhe nisibeke ngamehlo wengcondo kuzikhakhazise yanunyaka nje. Siphuma emangenengeneni amahoha singena kuzikhakhazise 2026 okutsho ukuthi umnyaka lo usazogidingwa kwamambala ngomana umnyanya waqobe eminyaka lo sesengiwo kanye wogidinga amasiko namagugu hlangana nokunye. Kanti sithe asibize abaphathi ke bazokutsho ukuthi kuyini umbukeli angakulindela nokuthi ngiyiphi indima elinywa yizikhakhazise Cultural Fair emphakathini. Mhlalukwana siyakulochisa begodu siyakwamukela endabeni zaSindebele. Msiza Liphahla. Mhlalukwana nange uhlathulela umuntu ongayaziko izikhakhazise Cultural Fair ungayihlathulula ukuthi kuyini begodu kuyini umnqopho wayo. Uyithethe wehlanganisa kamnandi nokugoduka kwamangenengene inyaka lo sithi ihoha edition le nambala izikhakhazise ngesikhenu Cultural Fair kula sihlanganisa khona yonke imihlobo ehlukahlukene keSouth Africa ize izokuhlanganyela kwaNdebele ihlanganyele noNdebele ngomnqopho ukuthi uNdebele anikeze wonke umuntu ithuba lokuthi aveze ubuhle besiko labo. Mhlalukwana kuyini into ehlukileko yanonyaka nje umbukela ngayilindela ehlukileko eminyakeni edlulileko kade khona. Nonyaka nje sithi izikhakhazise 3.0 okutsho ukuthi iminyaka wesithathu begodwa kumnyaka wesithathu nje siyenza ngendlela ehlukileko ke ngokuthi sikhulise asithatha ithuba lesithokoze bonke ababelani abafake isandla nabasizileko abafaka hlangana ithembisilane local municipality nyaka lo kuze nomnyango umnyango wezamasiko obukhwari nokuzithabisa esifundeni seMpumalanga nawo thenga ukubona ukukhula komnyanya umnyango sengitsho nondonakhulu wesifunda bathi nathi kufanele sibe khona lapha. Mhlalukwana ngiyiphi indlela namkha ihelo umuntu onekareko lokungenela zamabhizinisi kuzikhakhazise angayilandela? Ekufanele kwenze njenganje kuhlala nomhatsho iKwekwezi FM ekuthomeni ngelesine esizokwenza ukuthi siveze ihelo labavumeza bebakhona emnyanyeni lo bazabe banandisa khumbula bavumi besindebele nabavuma bavela keminye imihlobo ekhona ngaphakathi eSouth Africa pha. Ngemva kwalapho ke kuvele nenkambiso yonke seyipheleleyo ukuthi lokho umuntu nakafuna ukuzokhangisa namtjana afuna ukuzokuthengisa afuna uzokuhweba ngaphakathi kwezikhakhazise ngesikheno angenza njani. Eminyakeni ezako le libonakala kanjani ikusasa lezikhakhazise Cultural Fair begodu umuntu omutsha ungamkhuthaza uthini ukuthi akhambele lo mnyaka? Inonyaka nje nasithi thina amahoha phumani ihoha edition sitsho ukuthi clock it angitsho nitsho njalo na into ekhambisana nesikhathi begodu umuntu omutsha hlangana ukuthi ngaphandle kokuthi kunomvumo okhona nokuthuthukiswa kwekoro yezomvumo kodwa ke kunendlela eziningi indlela ehle yokunetwork le indlela ehle yokutshengisa ubuhle besikhethu nokukhambisana kwesikhethu nesikhathi. Siyathokoza Mhlalukwana. Msiza Liphahla Mbina Kometlhaba. Loyo bekunguNkosinathi Nduli umphathi weMpumalanga Khombo lapha kwa-SABC ahlathulula ngamahlelo womnyanya wehlandla lesithathu waqobe eminyaka izikhakhazise ngesikhenu Cultural Fair ekubingwe ngawo ukuthuthukisa umnotho wendaweni zemakhaya hlangana nokunye kunye nokukhuthaza ukulonda kwamasiko namagugu. Asibuyele kuwe studio Cedric. Sithokoze Phindile. Kwezemidlalo ibanyana banyana ithemba bona ukungadlali kwayo kuhle nayithoma ke phalisweni le WAFCON kuzoyivusa emaqandeni ukwenzela ukuthi nayihlangana neMorocco ukube seyijame kuhle. Izinto asazikhambele kuhle ibanyana kuWAFCON ufikela nje ngemva kokuloba umdlalo wayo wokthoma la ibeshe khona iTanzania ngamagodelo amabili kwelilodwa emidlalweni wabo wesibili iphazanyiswe iIvory Coast ngemva kwemizuzu ema-7 umdlalo uthomile kanti bese kusele kancane bona iphume ephaliswaneni kodwana batshengise ukusebenza ngokuzikhandla ngokubetha amagoli amabili isikhathi sesikhambile zadlala ngamagodelo amabili mahlangothi womabili. Umdlali phakathi uNonhlanhla Mthandi uthi uthemba bona ukungathomi kwabo kuhle ephaliswaneni kuzabasikinya bona bajame ngenyawo. How we started was not good, but it kept us on our toes. I feel like sometimes it goes back to it's not how you start but how you finish.
Sithokoza Cedric siloshise umbukele ekhaya kungelesihlanu siyaqalela ukuthi bunjani ubujamo bezulu ngaphake ngetshingilanga naphakathi nenarha yeSouth Africa awasilibona livulile zinkomba zomoya lezo zibonako ukuthi amathuba wezulu atholakale lapha endaweni zangalenge egwini la ngePumalanga Kapa kungokuhlwa kwanamhlanje sasiyoqala ukuthi kusasa yini esibonako na ke kodwa umoya makhaza ngale ngeKapa uphekelela lapha amathuba wezulu nge60% na ungenelela kwesifundeni esa athi 30% sibona lapha ke livale ngamafu endaweni zangale ngeFreystata ukuchinga ngapha ke ngendaweni zangePumalanga Kapa nangaleke ngakwaZulu Natal uchinga lapha esifundeni seMpumalanga begodwa sibona nekungu enengihle abantu bachaje bayelele kuseni nabachayela kusitholela lapha ke isilemukiso somoya ephakathi nenarha yangaleke esifundeni sange Northern Cape sizokusuduka ukwazi ukubona amazinga okuchisa phasi naphezulu sithome ngesifundeni sakhona ngapha ngeGauteng solo kumakhaza ebusuku nekuseni nge6 ePitori 5 ngapha ngeJohannesburg kodwa ngokuhamba kwesikhathi isifunda sithi ukuphola 23 lapha ke eJohannesburg nePitori Bronkhorstspruit neSprings nge22 neVereeniging soqala isifunda sangaleke ngeLimpopo ukuthi sona ke sinjani nakhona ke ebusuku nekuseni kumakhaza kuthi ke ezinye indawo ke kufuthumele lapha ePhalaburwa nge25 ngemva kwamadina iMusina i24 iliphalale 25 kodwa ke kuseni kumakhaza mbathani imfuthumele eMpumalanga nakhona ebusuku nekuseni kulala kuvuke kumakhaza ngokuhamba kwesikhathi isifunda sithi ukuphola sesikhukhuza lapho lifuthumele khona nge27 eMbombela nge24 Malahleni 21 KwaZulu Natal lapha ke 6 ekseni lapha ke Mnambithi 5 lapha eKokstad ngokuhamba kwesikhathi kodwa isifunda sonke sifuthumele kaMnandi Durban 40 angithi lapha i27 ngaleke ngePumalanga Kapa nakhona bathani imfuthumele ngokuhlwa kwanamhlanje sinekuseni ngokuhamba kwesikhathi isifunda sonke sifuthumele siya ngokuchisa eMthatha nge32 degrees Celsius kusetshingilanga Kapa ke lapha ke eCape Town kumakhaza imini yonke 8 ekseni 15 ngemva kwamadina kodwa ke Beaufort West yona ke ngokuhamba kwesikhathi iyazifuthumelela nge25 Hlangwini Kapa ke na ebusuku nekuseni kumakhaza iUppington yafuthumela ngemva kwamadina nge29 lapha eSutherland kumakhaza imini yonke 18 ngemva kwamadina iFreystata ke leya nayo ke ifuthumele ngemva kwamadina kusebusuku nekuseni lapho kumakhaza khona khulu lapha eBethlehem 0 qanda qox ngeekseni eNorthwest nakhona ke kumakhaza ebusuku nekuseni ngokuhamba kwesikhathi sifunda sifuthumele 26 eRustenburg neMike ngabe iphela veke emnandi sibonane ngokuzako Dido